isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanen na naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway, si papanakkel kami amang isagot iti paggibusan, ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo avanji. Ngamsakbay na, makablaawan man pay ni Sir Rene Pascua, ni Ma'am Pisces Girl, kastamatan ka ni Ma'am Concepcion Salvador. Hello mat ka ni Ma'am Daisy Abuan dita New York City. Makablaawan mat na Mr. and Mrs. Joel Kaasi. Kablaaw manipod ka ni Sir Bensol ti Isabela. Makablaawan mat amin at taga-Apari West Cagayan Valley. Kablaaw manipod ka ni Sir Nestor Alamo. Shout out mat ka ni Ma'am Maricel Concordia dita Riyadh, Saudi Arabia. Hello mat ka ni Ma'am Jerlyn Kudyamat. Kastamatan ka ni Sir Oliver Gutierrez. Hello mat ka ni Sir Marlon Holyo. Ka ni Ma'am Dalia Aguinaldo. Naragsak nga ingkay panagdengdengan. Intay nga rodan denggan ti maudi apasat ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo avanji. Oray si kakadikat saan amasyan kanya, ha? Saan laang matkat ada kayo ti marigrigatan iti kastoya sitwasyon? Amuyo ka di. Nga oras siya katawaan. Kan uyawan dagiti tao. Gapo iti napasamak iti pamilya tayo. Dandani inaldaw ada tayo ti pagchichismisan dagiti tattao. Oray pay! Saan lata arason day tatapno agar-amat kay ti may parit nga agas? Saan nga umanay arason day ta? Tapno dadaalam ti biyag mo na awatam. Mabalin ka di nga bulimak kayo. Saan kayo kuman nag-recare pa? Jasmine, anak ko. Siyak ti marigrigatan. Siyak ti ginundawayan da. Siyak ti nagsikog. Siyak ti agbalin abalasa nga ina. Saan ada kayo? Iso atumal na kayon pangaasiyo. Jasmine. Iti day tangar aramidan nyo. Karkaruan nyo lang ti sitwasyon. Karkaruan nyo lang. Anay ko. Apa yan, anak ko? Anya tinasakit. Agan ano ka, Jasmine? Anya tinasakit? Anay ko. Nagsakit ti pusong ko. Tinasayaan. Itaray da ka lang ni Diyos. Ito na, anak ko. Jasmine? Jasmine, anak! Jasmine! Ay, masyanak launay dyan anak tari na ato. Ay, agpada ta ba kay... Ay, kaasim at nagsasaruno ba't lakit din ti dimtang aparikot iti pamilya na. Puro sa empi man tilaklak amen na. Teresa. Babalawag unay ti bagik. Gapu ka na gito'y amapaspas sa amaklakay. Saan mo basol ba kay? Awan basol mo. Tilang pagsayaatan dati pinanunok mo. Lakay. Nakaragkaro lang amarigatan ka no kasta pagpabasulim ti bagay. Anya nga tayo ti kasayaatan nga aramidan ta amang tulong kadakwada. Tapno makarugi namanan. Ay, italik tayo langin iti dos ti amin bakit. Sang-sang kamay sa tayo ako mararag. Kitsapay kuma, ta ispalan na iti paggad ni Jasmine. Diyos ko. At
Tapnoyak asi papakumbaba dumawan iti kasim. Ispalam ko maiti pagganti anak ko. Jak lakit di ka ba ilan na dadaka sa mapasamakan ko na. Tulungan da kami kumaapo. Tulungan da kami abumangon manan. Ikan da kami itikiran kan pigsa ti pakinagam. Tapno malasatan mi dagitoy a panupo. Kasyan da kami kumaapo. Panje, anak ko. Nana. Itay na ka pa'y asap-sapulan ka ni tatang mo. Ada ka laang gayam dito'y kapilya ti ospital. Diyak mo daramidag nanang. Awanan ti sa bali amasit ka. Mariribukan ako na yan. Ay, dahito'y ti may sa pagkurkurangan tayo, anak ko. Ngamin, sa tayo laang umasidagkan ko, ana. No talaga saan tayon akabaulan. Tirumbang ko ma, kat isuti ka na yun nga sitgan tayo. Agam, mamati ak, agapo ka dagiti napasamak. Agbalbaliwan ti amin. Isu ko mati pangpangro na tayo. Kanayunan tayo ko mati umasidagkan ko na. Adaman, ken awan ti parikot apagdaldalanan tayo asa nga pamilya. Nanang? Lola? Apok, Jetro, anak. Nakasarita min kin ni Lolo ti Doktor amang tamtamin kin ni Jasmine. okat, kumusta ka nun dya, Adem, apok? Naispalo ni ti paggad ni Jasmine, Lola. Nanang. Agyaman na, Diyos ko. Ay, nasaya at ba't nga rudlo kasta, apok? Iso na lang. Tanaragrag ti inawon na. Anya. Diyos ko. Mangan kalaang amangan, ading ko. Nabsog ako, Manong. Ado ka di matlaang tikinan mo. Wan, Manong, agyaman na ka. Ita niya. Ngamin, tultulungam ni Nanang amangay aywan kanya. Mababainak nga rodan kan ka. Iti anya aga po kumangay mat amabain ka kanyak, Manong. Gapo iti kinasukir ko. Sinong basong batak ni Nanang. Nga isumatan ti makagapo no apay anaragrag ti inawam. Amo, Manong, talaga siguro asaan apara kanyak dayjay nga ubing. Iso lang siguro ti inaramat ti Diyos nga instrumento. Tapno, mabukal tayo manan akas pamilya. Husto ka, ading ko. Sorry, Jasmine, anak. Ngamin, saan ka na protektanan? Sapay ko mata mapakawan na anak ko. Awan basol yung kanyak, Nanang. Amok nga inaramid yun lang tikas jay. Gaputa iso ti amoyo apagsayatan mi nga kabsat. Jasmine. Tinapatag ita. Ada kayon dito eh. Saan kayon amayad ayupay kada kami? Agdadan nata yon, Nanang. Sa di naman ang tinagkapuam, Jetro. Kuna nilolam anasa pa kaarimor. Ang amapay nga itaka na ang asimangpan. At dangamin napan ko inaplaya na trabaho, Nanang. Kat kaasi ti Diyos, naawat ak matadagos. Anya, kayat mo asawan, agtrabaho ka? Kasanun ti panagadal mo, anak ko? Extra income laang, Nanang. Iti kasta, makatulong akmat dito'y balay. Kentak no makaurnong akmat iti uray basit. Para iti allowance kunto into nag-eskwela akmanen. At ayaw pa'y mo ti enrollment. Ang anak, kabailan kayo mat apagadalan kini ading mo. Bay andak kumalaang, Nanang. Kaya't kayo ngamin atulungan. Kentap no maksayan mat ati pampanunutan nyo. Jetro.
Kantap no mapadasak mat ti mangged. Mapadasak mat ti maadaan iti bukod ko a kwarta. Babaan iti panagtrabaho. Ala, si kangarot ti makaam mo, anak ko. Sorry ka dagiti saan anasaya at ngay nararamid ko iti kalabas. Ikarit nga agbalbaliw akon. Kat ituloy kon ti agadal aging nga agtorpusak. Nanang, naikabil ko amin ng itulugan dagiti order at tinapay. Kastamat ng dagiti cake. Nasaya at mat nga rod no kasta, anak. Ay, sumurot ka kadimat ama pan ag-deliver, apaw. Wan lola, dua kami ka ni Manong Jetro. Iti kasta, saan unay amarigatan ni Nanang agi-deliver. Awan ka di ti sirrek ni Jetro iti trabaho na. Day off na ita, Nanang. Ay, kastaya. Nanang. Sapay la ko baga road, tagtultuloy matan ti kasta kinapigsa ti negosyo yo, anak ko. Nanang. Kat mapasamak day ta, babaan iti tulong ti Diyos. Ay, pudno launay day ta, anak ko. Alala, mapan kayo nga rudain. Iti kasta, saan kayo amarabian nga agawain. Sapay naga daw, dya i-deliver yaw. Bakit? Sa dino tayo ni Banje? Ay, awan da, rimwarda nga agiina. Apan da gi-deliver iti tinapay. Apay ka day? Adabot surat asin mangpay. Tagapon na ngay. Kan para asinaw day ta surat lakay. Naka-address mo kin ni Banje nga anak ta. Naggapo di Muntinlupa. Nalabit ang naggapo kin ni Marshall na ito asurat. Ay, mabali na kasta lakay. Itad munto inton sumangpet da. Ato'y bakit? Si kantong timangtad iti anak ta. Anya ti kunayo pagsasaritaan tayo, Nanang? Wan nga agpayso, Nanang. May papan ka di iti surat ni Tatang? Anak ko. Masakit ka na di amayo. Kat agkid-kid daw iti pamakawan. Kan kid-kid daw na ti panang sarong kartayo kan kuan. Nanang? Ay, ayatan nyo kadipay ni Tatang, Nanang. Saan nyo kadi akagura ni Tatang? Aklunak. Talaga anasakit tinakam ko kan kuan. Nang runa kadagiti saan anasaya at anapaspasamak iti pamilya tayo. Angam ita taad da sakit na. Kan madusdusang kapo kadagiti dakas nga inararamid na. Napanunod ko asaan tayo kuman anayunan pa iti panagrigrigat na. Nakasingsingpat kayo at talaga, Nanang. Talaga aman nakaawat kayo unay, Nanang. Sapay kumata didak guraan. No ibagak ang nakasagana akon amang pakawan iti amayo. Kinapudno na, Nanang. Nakasagana akmatan amang pakawan ka ni Tatang. Kasta akmat, Nanang. Iso ano mapan kayo iti ayan na. Sumurot kami, mat. Marshall. Agiyama lang. Tapinat gamot lang. Tikitaw ko, Banje. Tatang. Kumusta kayon, Tatang? Kumusta kayon, anak ko? Tatang. Tatang. Agyaman ako, Nay. Iti oras. Gaimpayo ita kanyak. Tatang, agpaimbag kayo. Pakawalan da, anak ko. Lagdakal. Tinagkurangak kada kayo. Nangrunakan ka, Banje. Lipatan tayon day chay lakay. Ti Diyos tupay kat mamakawan. Da kamin tulakit din at tao laang. Asino kami kumangay mat. Tapno ipaidam ni kan kadayt na, Marshall. Gusto ni Nanang, Tatang. Agyaman na, Banje. Agyaman na ka, anak ko. Maragsakan ang unay. Gapuy tinay tangay magayaw.
Nakasagana akong amatay. Kapatao na kasanaw. Nakunod ko matlangan. Di pamagawan niyo. Anya ka ka di, Marshal. Di ka kumamatag sa iti kasta. Tatang, at idog pa'y tibiyagyo. Agpaimbag kayo kindi. Urayan mit iruruaryo dito'y pagbaludan. Husto dagiti anak na, Marshal. Agpaimbag ka kiti. Kat ikarik amanipod ita. Kanayunan min ti mang sarungkarkan ka. Urayan mi ti irurar mo. Tapno makapagdaden na tayo matlaang kadagiti anak ta. Nanang! Nanang! Apay ka di anak ko. Umay kayo manganan. Naidasar min ti pangrabian tayo. O sige, umaya kon. Jaran! Ni, nagadumot ang dagita amakan. Nagadun ti inluto yu anak ko. Wan ananang, daytoy pay, Wow! Nagpipintas mo tan dagit na asabo, anak ko. Para kada kayo amin day tananang. Regalo mi kada kayo. Ang apay arigaluan da, kat saan ko mat a birthday. Uray saan niyo a birthday. Kayat da kayo a regaluan. Ngamin, kayat mi amakita ti kinaragsakyo. daytoy kas pagyaman mi kada kayo, nanang. Gapo iti pamatag ken sakripisyo nga ipapaayo para kada kami. Ay na, agyaman ak unay, anak ko. Sapay ko mata nagustuhan nyo, nanang. Launay anak ko. Magustuak unay, ken maragsakanat. Ngamin, nailasat tayo dagiti panubok adimteng kada tayo. Kat ita, makitkita kun ti bunga dagiti rigat ken sakripisyok a nagabrod. Nanang? Nanang, Kat ikarik, nga ayatan kan ipatag kayo aginggat maudi nga angas ko. Ayat kan pamatag abuyugan ti panagkararag tayo iti Diyos anamarswa. Kat sapay ko ma, tatarabayan da tayo itirigat man kan namay. Agtitinulong tayo, para itinapimpintas pa'y amasakbayan tibiyag tayo, anak ko. Adamat basit ornong ko idi anagawid manipod Hong Kong, nga iso ti pinagpuunak anang ipatakdar iti basit a bakery. Aging gaan na padakkal mi kat iso ti nagtataodan ti pinagbiag mi nga agiina. Intuloy nga rod dagiti dua nga anak ko tinagadal kat kaasi ti apo nakalpas damat iti kurso nga inalada. Kat ita agpadadan amangop opisina. Itultuloy ko matlatta ti bakery kat adda pa yan dua a branch na dito'y matlaang La Union. Iso na laang tasaan matan anailasat ni Marshal ti sakit akimpat kenkwana. Aging galaangan dito'y Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos iti nakaat ati dugunay asurat ko. Sapay kuma tanaliw-liwa dagiti padak adumdumngag. Daytoy man ti padas ko ajak topolos malipatan. To'y pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan anyaman na pagayam ko. Pagyamanak di, gaputainan anusam nga insurat kan inistorya to'y pakasaritaan ti biyag mo. Kat sapay kuma, tanagustuam ti panakaidrama na. Kunada nga rudan saan amang tad ti Diyos iti parikot wenno panubok aditay kabailan asulbaran wenno lasatan. Kablaawan ka pagayam, Vanji. May saka apagulidanan nga ina arumbang atuladan dagiti anak mo. Nasaya at ti panagpuspusom isu nga inikkan na kati Diyos iti gunguna nga isu ti ragsak ken namay alaklak amom ita kalpasan ti panagrigat mo iti kalabas. Alakastan pagayam, Vanji, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas.
Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.